Smo pred začetkom drugega seta, prvi bo serviral Hrastov Odala. Uspešen nagrado Dragan Kozan menjava. Serviral bo Dragan Vezal.
Slobodan Kurkač. Slobodan Kozel. Podwórka Żurowa Komieniała. Podwórka zgłoszona dla Szybka. Szybka to napadu zgłoszona dla Żurowa Komieniała. Którego mijał Łukowicz.
Odbojka Žovalovko, menjava Srbobor Milo Vuković. Uspješno napadao Nebojša Rončić. Uspješno napadao Šurma od 9-7. Osam protiv 9. Odbojka Žovalovko menjava Srbobor Nebojša Rončić. Czyli gościu Kwartuli Delenowicz. Czyli lateral Kurka. Uspješno Mataš Urna odmenjava Srbobor Mataš Urna. Uspješan Mataš Martner, 10-10. Odbojka druga mreži menjava Srbobor Viktor Pješko. Igra štilka Prigoja Kuniku, igra štilka. Žovalovko ima prva vodstva, glavni naš. Uspješno program. Tomaš Silk. Srbobor Nebojša Rončić. Uspješno napadao Kurka menjava Srbobor Kurka. Uspješno napadao Viktor Pješko menjava Srbobor Rasto Odobak.
Naprošamo gledalce za športno in kulturno navijanje. Uspešno napada Vlada Zlata Volenjava, Srebrno Vlada Zlatnjava.
Thank you.